Kako djeci približiti znanje koje zaista ostaje? S pitanjima do pouke su edukativne kartice koje učenje pretvaraju u igru. Svaka kartica sadrži pitanje, 2 ponuđena odgovora, tačan odgovor i jasnu pouku. Kroz 100 pažljivo odabranih pitanja i odgovora, djeca upoznaju život Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na njima razumljiv i zanimljiv način. Uz QR kod svaka tema je povezana s dodatnim video sadržajem koji dodatno pojašnjava i obogaćuje učenje. Set sadrži 2 kompleta po 50 kartica, povezane srebrnom metalnom halkom. Sve narudžbe možete izvršiti putem telefona +387 629 66995 i putem web stranice www.ideaeducation.ba. Kviz koji spaja dječju radoznalost i vrijedne pouke. S pitanjima do pouke, učenje kroz igru, znanje koje ostaje. السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك.